pandang coli alasan ngerti sangkena abang otak dayu Bajing nawang isoba ngajak timpal ni biasa ngali bisa engsap ken umah model ken lakar alih ditubi semindi ani muda apa ni wayah raga ani ngali ani penting begina bangkit kesenu berguna ganti angki gaya anak ni tinggi gegina ni sinyanang kili gaya sing sadar beralih tekerja ni tuk sing jang anak tua